sreće, dalje svega, čega god nije ni bitno, zdravlje na prvom mjestu, onda sve ostalo. Imam potrošene proizvode. Sad, ja to doduše snimam par dana prije nove godine, vi ćete gledati nakon nove godine, ali možda sam trebala se organizirati nekako da mi MTC budu zadnji video u 24. Ima više logike, slažem se, ali eto, nije ovoga, ne stignem kao kurat negdje u raspored. Držim se tog mog plana od 2 videa tjedno, s tim da jedan video ide petkom za članove, a jedan video ide nedjeljom na javno za svih, jel da? I taj mi je tempo nekako održiv, meni osobno, što se snimanja tiče, i vidim da i vama paše, da vam odgovara tako, i to je nešto što nastavljam, planiram nastaviti u nadamo se cijele 2025. godini. Bilo kako bilo, krenimo mi sa MTC-ima, jer imam punu kutiju ovdje. Imala sam onako neku ideju da ću ih snimati na češće, ali zaboravim, ili pogledam u tu kuticu i onda mi se čini kao nije se dovoljno proizvoda skupilo i onda se ni ne okrenem i već ih je puno. Nadam se da ćete me ispričati, danas imam samo maskaru i nemam puno šminke, zato što je u stvari nedjelja i planirala sam uvijek tako, isplaniram kao svako toliko jedan dan. Sad kao znaš, neću uopće stavljati šminku, malo ću odmoriti lice i baš se onda nekako stvori prilika da mi bude zgodno ili za snimanje ili tipa negdje moramo ići. Sad, ok, mogla bih ja ići do grada, nije sad da ne mogu ići bez šminke, ali ipak volim kad sam si onako bar malo sređena. A kako se ukazala prilika za snimanje, onda sam stavila samo malo pudera, malo definirala obrve i malo maskare i to je to. Ok, dosta brbljanja. Imam 2 maskice. Baš su mi lijepa pakiranja ovih Balea maskica lica. Jedna je od kokosa, Milky Kokos. Čekaj da vidimo samo što kaže za kakvu kožu. S hialuronom i kokosovim mlijekom intenzivno hidratizira. Nije bila toliko loša, ali onako mislim ok, ali možda bih radije rekla, više bih preporučila ovo za nekoga sa suhom kožom. Mislim da je taj kokos onako, to kokosovo mlijeko malo masnikavo, tako da nisam u potpunosti onako baš da me full oduševila. A ovo je neka sweet pancake i ta je bila ok, nju sam neki dan stavila. Pa se sjećam, lijepo je mirisala, kaže ekstrakt kakavog maslaca, borovnici i hyaluron. Sasvim u redu. Kažem, baš sam lijepa ta pakiranja. Magnezij direkt. Ne znam što volim ovaj magnezij, u biti zato sam samo stavila kuticu da vam to ispričam. Jer ima taj ukus crnog grožđa, vidiš, crnog grožđa. Nije onako kisel ko svi ti što su od naranče i limuna, nego to crno grožđe baš onako da neki fin mi ovaj okus od svih tih. Magnezij direkta, ovaj mi je najukusniji, s tim da ima dosta onako lošeg sastojaka, ima i čisti šećer, ali ima i aspartama i onako nije baš sad neka sreća, ali je okusom najukusniji. Nešto mi tako za nekako da mi se posloži danas, jer sam
su mi još finije. Ove su ok, ali one su mi baš nekako fin miris imaju. Balea Urea krema za ruke. Uredni proizvod. Možda mi je ovaj bio još i bolji. I potrošila sam ovih krema za ruke dosta i stalno su mi suhe ruke. Naročito ovdje nekako i sad mi je sve suho. Valjda ovdje ovaj prst ne toliko s lijeve ruke, ali s desne uvijek bude hrapavo i suho cijelu zimu. Uvijek tako ono godinama. Zato što vjerojatno prvi nekako šta god radim si osjetit za tu pot. Da ne kažem da neka znam uzeti nešto čistiti, uopće ne stavim rukavice. Ne u kupatilu, ali u kuhinji. U kuhinji imam problema s tim rukavicama, ne znam zašto. Gelić za tuširanje Nivea Cream Sensitive. Fin je bio, meni mi se sviđao. Blago onako nježan. Okay. Stvari kao bio lagani peeling, ali čekaj, kod da su neke šljukice bile unutra, kod da se sjećam kod da su neke lagane šljukice bile unutra, možda i nisu, možda su to bile ti komadići od peelinga, nisu šljukice ostajale na koži, ali kod da sam ih vidjela unutra, dosta slatka su to onako, znaš, klasičan za Afroditu nekako. S tim da rekla bih da sam ga više koristila baš kao neobični gel za tuširanje. Mislim, da, onako skroz lagan peeling. Nisam nešto posebno to osjetila. Ni blizu kako su oni njihovi gusti peelinzi sa šećerom. Znaš, oni uljni kao sa šećerom. Ne, ni blizu. Ovo se moglo koristiti kao naobični gel. Slučajno sam ljacnula, evo slučajno. Nek se bi žalio, znaš kako, jako je zanimljivo ovaj YouTube, jer neko pljaše mljackanje, neko mrzi mljackanje i onda ima svakakve komentare, onda onako baš ljudi te nagaze ko da, znaš da, ne znam kako mljackam u svakom videu, ja sam onako počela nekako iz fore i onda vidim nekome onako, znaš, pasalo i uvijek moram biti balansirati, znaš, ili nekome neko jako paže nešto, a nekome ne paže uopće. A ono ljudi ono traže za one videe sa žvakaćom, možda biti koliko to mljacka. Da, ne znam, znaš, ali nešto nekad imam osjećaj da su, pogotovo tako kad dođe nekakav komentar, bilo kakav, nije sad vezano za to mljackanje, nego neki koji onako malo, neću reći negativniji, nego malo onako drugačiji, odmah zna otići nekako puno drugih komentara ispod u lošem smjeru, zato što kuda je neko jedva čekao, znaš, da neko nešto napiše i onda se nakače ljudi i onda ništa ne valja. Znaš, ono, zna se to dogoditi. Tako da, ok, ono, sorry, ljudi, ne znam šta, mljackanje, paže, ne paže, ne pojma. Potrudit ću se da pripazim, ali
na zraku. Ne piše ovdje ništa. Da li možeš kao na zraku na špricati koristiti? Mene pojma. Uglavnom ima taj zagušujući miris, je onaj klasičan blush, ali spasio me na ono kad nisam stigla često prat kosu, onda mi je bio sasvim ok. Sad Mixu sam potrošila sve kreme koje sam imala u zalihama i one anti-redness koje više by the way ne postoje, bile su super kreme, i ovu Hyaluron Gel. Ova krema nije bila loša, ali sad sam se prebacila malo na onu od Olivala. Vidjet ću, nadam se da će mi ta biti dobra. Treba malo, bar ja imam takav osjećaj, kada promijeniš kremu za lice, kod da je koži treba malo da se resetira i nekako navikne na tu novu kremu, tako da ne bih sad ništa govorila ni da mi je dobra ni da mi je loša. Ajde, dajmo još malo vremena. Mislim da je manje hidratantna nego ova, ali ne znam, vidjet ćemo, nadam se da će biti ok. Ovaj tezić prirodni od Lepolaria je bio baš fora, znaš, onako totalno je neki malo miriše na naranču, ali rekla bih da je dovoljno i unisex čak. Onako na prvu čudan miris, a onda mi se baš onako svidio, tako da sam ga s guštom iskoristila. Šta je to bilo, neka kadulja koja je bilo, da Sage and Heather, šta je Heather, ne znam, Erika, ne znam koja je to biljka, uglavnom kadulja i još nešto, kažem vam, na prvo onako djeluje čudno, ali baš mi sjeo miris nekako. Fino mi je bilo, nisam koristila kao klasičan težić, nego ono kao, znaš, izlazim iz kuće pa onu vodicu, ne špricam posvuda. Maybelline Superstay, ovo vjerojatno znate iz mojih videa, broj 10 je moj broj i ako imam puder, imam njega uvijek. Baše mi, sviđa mi se. Čekaj, ljepše se ovom zvuči. Srana, ne znam zašto. Lijeva ruka mi se navikla skroz na ovo tapkanje izgleda. Okidoki. 2000 Calorie Pro Stylist. Dobra maskara. Ok mi je bila. Ima više malo ovako kao zakrivljenu četkicu i ja to volim. Gle, sasvim ok. Čak bolje od klasične, rekla bih. Da. Sad imam neku od Maybellina, zadovoljna sam. Isto tako eyeliner od Catrice, njega već dobro znate. CeraVe losion sa SPF-om, možda ga ima još mrvicu unutra, ali možda sam grozna, ali ja nemam naviku zimi, zaista nemam koristiti SPF. Po ljeti koristim i to ono, ako sam došla poslije 5,5-6, teško je reći u biti, zato što je nekad u 5 još jako sunce pa se namažem, ali ako sam došla oko 6 na more, ne koristim. Ujutro se namažem jer dosta brzo, nakon što dođem, recimo ako dođem u 9, onda u 10,5 već se onako osjeti da puši sunce, ali popodne ako idem, ako sam 5,5 na moru, uglavnom se neću mazat. Evo, tako funkcioniram, dobro, nije dobro, ne znam, tako funkcioniram. Inače uvijek imam nekakav SPF sa sobom i koristim ga, ali zimi nemam naviku koristiti SPF na licu. Evo sad,
ima možda još malo krema unutra jer nisam možda skroz do kraja iskoristila, ali koristila sam i ljeti i bila mi je dobra. Da, mogla bi kupiti iduće godine isto, bila mi ok. Ili čak ok mi je kad kupim nešto pa može i na lice i na tijelo, isto dobro. Jao što je ova maska dobra. Miša Pomegranate. Jako dobra, jako dobra maska. Baš onako piše na letku iza kada je skinete. Viš pustite da djeluje 15-20 minuta nakon što je skinete. Plazinicama nježno masirate ostatke maske u kožu dok se u potpunosti ne upije. I vjerujte mi da baš paša. Inače sam ja netko čim skinem masku, moram opet odmah oprati lice, sve mi nešto smeta, ljepljivo mi je i tako, ali ova maska baš onako fino radi posao i baš paže. I prije ste mi rekli da često u Pipi zna biti 1+1 gratis i to ću potražiti jer baš želim kupiti još. A u DM-u zadnje 2-3 puta kad sam bila nisu uopće imali. Jako me zanimala maska da se kupim ponovo, jako mi je pasala i baš